tamjari mieng tabiribus putaran uksari ngasi maruba pauta samurong mayada mafam anida nambul turel kaibadagi lawfam amadi nga fam kaya isingna tumsinkre department na thabak amata paikatabadagi prajasing penadre State Security Force ingi thabak thawngda miyamna ka hena thajanarakdaba asina mahang masasu State Security Force ingu thajaba watsilakle haina Deputy Chief Minister ga khangamda phongdokre amadi China da chathariba Nanjing Youth Olympic Games Wushu competition da Manipuri and Chawba Devi semi final changre mapungwa pau pizari ngarang numitang puma panrom tabda samaro maning dekai amadi wangoi mamang lekai gi lonaba mafam anida nambul turel gi torban kabidagi lawfam amadi nga farm kya isingna thumjinkhre ising asi leptana turel dagi chenthorok panamaram oiduna yum fawba thumjilakadra haina lamdamadum gi prajasingna pakhanari prajasingna kan honabadagi torban kaiba mafam ama thingrabasu atopa amadi hauju fawba thingmangamdre lamdamadum gi praja amana phongdorokda hauju fawba turel torban kaiduna prajasingna awaba kaya mayok narabasu IFC Department ke miyosingna laktuna yengsinbagi thabak amata paikhatri ngarang numidang pung mapan rom tabada turel torban kaibadagi prajasingi mateng pangbinaba haiduna IFC Department piba helpline number 038524515550 amadi 038524509195 asida phone kayarak tawki ring chalabasu miyo amata phone paikhalakide khunjasingna officer jatuna haijabadagi cement bora amadi fanglong khara pirakpanatana hauji fawba mateng amata panglaktre hauji fawba ising thingba ngamdabana maram oiduna lowpari desing mari henba amasung nga farm kaya ising thumjin kibadagi lupa crore kaya gi semfam manglagani haina pakhanari samuro youth union club ke president ningthozam birjina IFCD minister masana haikiba wafam thabakto onthopa ngamdre ising chau thingnaba material marang kaina lei harabasu hauji fawba department asigi miyo amata laktuna yengsinbide thabak oina onthopa ngamloidaba wafam di miya mamangda haidabana hena fai phongdokhi Department IFCT Department deki ngarang akhuna pung mapan da satsarubuda makhuna bora khara lei adi akhoi haglong mari manga lei adu akhoi di kasu kano leite khote akhoi na di pau da kano number ga haidana any akhoi gi disaster tholakanda kano tolga pau bibiru na akhoi na pikanda mobile je akhoi gi no connection no connection aduna akhoi yangwara adi khudak ta satna unar kanda makhoi अखोई पोसे खजिक करीमता पिरक्तरे बोरा खरगा फक्चत बरी मंगा खक पिरे हौजि फावदा खोइने याम पेन्द्रिजे गवर्नमेन्ट अमा लेरि आना ngarang तेरेखै पाव द फावदा एफसीटी की ऑनरेबल मिनिस्टर ना अथुबदा पाव पिरियु हायरगा हौजि फावदा पाव पिरबा ngarang नुमिदांग पुंग मापन ताबौदा पाव पिरगांदा हौजि फावदा लाकजे खोइ यामना थमोइ सोकना नुंगाइजदे मसि अखोइगी मणिपुर सिंगदबगी वाखल लमा खंजै State Security Force ingi thabak thawngda miyamna ka hena thajanarakdaba asina mahang masasu State Security Force ingbu thajaba watsilakle haina Home gi thabak su puriba Deputy Chief Minister ga khangamna ngasi Center for Human Rights and Duties Education Manipuri University na sinba Human Rights ki sensitization program loisinbagi thoramda phongdokre thoramadda Manipuri University ki Vice Chancellor Professor Nandakumar Center asigi Coordinator Dr. M. Suresh Kumar Registrar Professor M. Lokendra amadi ambage President Khaidem Mani na chingba myoy kya na sirugya ke taronga mari lena na Dr. M. Suresh Kumar na numit nini chup na jatharakpa Human Rights Sensitization Program asi lamdam asida yamna maru oiba mani hingbagi hak mangsilakliba asi kanjanabagi pandamda pangthopani phongdokhe Advocate Khaidem Mani na hauziki matamda mipung kudimak hingbagi hak khangjaba haibasi yamna tangai fadre haike Deputy Chief Minister ga khagamna State Security Force na thaugalon bewar khangdaba thawong kaya miyam da toina jathaba amadi makhoina khutsemgi oiba mihar nipun kaya chathai haina miyamna praman kaya puthoktuna maral sirakliba amadi State Security Force ngi thabakta miyamna thajaba thamlaktriba mayam asigi matung ina mahaksu State Security Force ngi thabak singda chingnaba pokle phongdokhe masigumba sajana ba encounter haiwa haise yam toina palle masigumba se muktan ai kiru kishana amine ai department pai bai jawan sing ba ngam konsen kadra ai he home pai di municipal kontra henjel je tham kan to ba adiga miss the head to ba civil population da just dan to ba adiga career to ba fake encounter da ai he complete ama to muru da
That was the last incident. Maang na makataraduna Sarmilana lamdam asidagi Armed Forces Special Powers Act lokthokhinaba jara helaliba asi makatana jathaviganu sarkar na hiramasida yengshinduna leiribani lamdam asigi irang fattabana ek asi thambani phungdokhi. Madam Sarmila, ibi mas Sarmila sa ohan kan. In the meantime, all stakeholders, all groups, everyone consider Aspa, Manipuri, Iran se Hankadradi, Lapopia, Iran se Ladradi, Okomanically, Aspa, such a Kadamine. ILP Chena Hananaba Miam na Kongjung Zangsin ba matamda Baram Jana Niom Chuna Zangsin ba tangay fadi Mayang Tanbo Oina Iyo Horobadi Arano Oigani Haina Wangkay Kendrogi MLA Y Irabo Nangasi Elements Low College ki Fresh Smith ki Thoromda Fundokre Talomaduda MLA P. Brojan College ki Principal Salatur Rahman Susar Yaki MLA Brojan Yauna Wanga Kibasingna Ayan Kangnabadi Kongjung Zangsin ba matamda Yamna Mating Oigani Ayan Amadi Masagi Hak Kangdabana Kudung Chaba Fangadaba Kayasu Fangmangamde Lu Tamlibasingna Kanohonaduna Legal Carrier Se Matangay Fadi Fungdoki MLA Irabo na makataraduna Mahimasing Tamba Habisida Ojamatik Sana Laiba Amadi Infrastructure Mapung Faba Matautay Lamdamasida Asube Kaya Laiba Asi Punohonaduna Chumtok Patangay Fadi Mayay Kabanisha Karba Tawbasing Fananaba Assembly da Question Tawbada Marile Nabasingna Olay Palay Tawduna Lay Haina Nungaitaba Fungdoki 지금 막 영영영을 가다가 지금 가서는데 이거 지금 거자가 아무나 very limited fishing staff is pretty few limited. 마기 유지 실마기 guideline that you follow मधुर लोगों को somehow manageable or more the situation that है मारी faculty से तमाम का जो बाकी में specialized तौर पर वजह से इनका वो faculty और यदि वजह आमना लोगों में खंग के जाने दिया लाख डॉलर ना तो वो भी सुन रहा मखारी education जितना तो भाई हम वहाँ कर लगा graduate होता है अब तक 12 तो कर अभी ले 5 year course की मचान दी एक खंग जो रहा बाद में यहाँ बस दी थी residency डिग्री की लोग हम 3 years LLB course ले Manipur da Inner Land Permit System Chana Haluhaina ngasi wabagai lamkhai da Joint Committee on Inner Land Permit System Student Wing na sinduna miyam gi oiba khongchet ama chatkre khongchet adu wabagai lamkhai da gi horaga Semai Jin Komla Khong Lafu Patera Arong Nomai Khong Wangu amadi Kakching Khunau fauraga wabagai lamkhai da muk thungki masing yam laba miyoi kya na saru yakiba rally aduna Manipur da Inner Land Permit System athuba matam na chan hangadabani lamna masigi yellow missing kangadabani haina dabi tawki Manipur ILP system chana haluhaina aikoina laudasi Manipur da ILP chana haluhaina Joint Committee on ILP System gi Nupi Wing gi Convener Lorembam Nganbina Lujingba Nupi Kangbu Amana Chief Minister gi Banglo Tamna Lakpada Police na Congress Bhavan da Thatuna Charan Khidre Nganbina Lujingba Kangbu Amaga MPCC gi General Secretary Vidyapati Shenzam ga unaki Vidyapati Shenzam na MPCC gi mifam ama nimit tarani gi manung da pangthok laba matung da Congress Party gi oiba firep ama miyam da lauthok lagani haina khangalakle hairi gi oiba firep tarani gi manung da lauthokani aduga Congress ki di political party mayam gi mifam ama phama kanda resolution ama logre resolution da ILP sana base pami sana hangani hai gi wari ti lai hai basima Congress ki general secretary na masi ekoi ima tari chapajiga hai bi rakoi gi matungina masi Congress da koi na dana thoksanba Congress da lauksanba CM na ge na sarpada thingba mayam se makoi gi wangang chi taraga ngasi gi damakta di ekoi wathara ba hai dana ima singa aya basi lo ka ko ta jagani to khakta bu moina piri ba ngasi tarani mi manungda Congress ki phire blok thorakani Congress su ILP se pami hai basi gi ona taina bada lakwa taragadi uji changchal liba khongjang chi dagi hena akam do khongtan changchal lakanda jun 18 da thoki ba thokdok ku thon dana ba Congress hanan sarkar na hona biu na tragadi misi mina na thalaba Manipur ama oihan bada Congress ki chawar ba thogang ama ni hai base ainam ILP gi convener ama oina ama di Manipur praja gi mihut ama oina ainam Congress ki general secretary gi mamang da praja da lautok jari
CPI Manipur State Council ge humputaruk shubha mapok kumon thorom ngasi Irabot Bhawan da pangthokre thorom da CPI Manipur State Council ge Assistant Secretary L Thoiren B Sharma Langol Iboyama amadi hanagi Minister N Mangina chungba miyoi kyana saruk yaki N Mangina Communist Party asi lebak asida leriba mifum khudimak chap manaba punsi mahing amada hingba loinana lomi sinmi singbu yaifana pohonaba party ni Assembly segment taretagi apsfa lokthokibada CPI ge MLA singna achogo thodang lauki haujusu ek asi lokthongna bohonabada saruk yari Manipur da ina line permit jana hanba habisi lamyan ba irabona hingningai dagi pamduna laklamlabani Manipur gi ngangkhoi da singna rapa khudimak CPI na mayuk nagani ILP jana hangadabani habagi firep haujik fawbo hongba leitri man makha taraduna BJP na luchingba NDA gi sarkar ama lakpa asina senjau paiba corporate sector amadi mapalam gi corporate sector singda sakti pumba sinakrabanina lairba praja singi punsi kari oirakadagi haba tambangamde haiki Hindu, Muslim, Christian, black and white. पृथ्वी की कंटिनेंट पुनः मुक्त लेगी से अरुलबा आराम कुबम थांगनाबा पुनः मकु एमिनाबा प्रोडक्शन की कोलाई खुदिमा लेपा की कोइबा लेपा अनु की थोकी बखुदी मकदो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करबा इकोनॉमिक इक्वालिटी human right equal human rights peaceful coexistence all section of the people adu socialism kawi sini socialism duni ko tanari se Manipur da ILP system jana hambada miyam gi thodang habe hiram asida khanna ne ba mifam ama Charangpat Mayala kai community hall da pangthokre Charangpat apunba mayra pai bilu all Manipur friendship organization Charangpat amadi Charangpat ta leba club singna punna khusamna duna sinba mifam asida Charangpat gram panchayat ki pradhan L Anita Devi yauna social worker amadi mayra pai bi kyana sarugya ki joint committee ILP gi member BM Yaima amadi TH Manihana resource person oina ILP gi matangda wangang ke mifam aduna Charangpat ke akoiba mafam singda saktak che yaudaba mito mian cha sing janghan daba janglak ke harabadi mayra pai bi amasung club ke ayaba hana logadabani mitop ta lamgi mapu hendaba yellow mi kanana ba ek semu haina Manipur sarkar da takshin bahaina warep lauke Jiribam da su tongan ba civil organization amasung mahirigi organization singna joint committee on inner line permit system Manipur gi makhada wakan mifam lamkhai kaichel da pangthoki khongjang asida Vidyanagar Alipur amasung Karamgar gi nupi singna saruya ke joint committee ILP Jiribam gi chairman and Hemantana resource person oina ILP habasi ain kaina changsilali ba mitop singda apply tawgadabani state asigi permanent citizen oiraba constitution na ayaba piraba sing system asina Consiloi Haiki 33 by 11 kV substation sing Iroisemba Lamfel Kumalamba Kangla Kaisampat Sangay Pro amadi airport na konba mafam sing August kumanga dagi kunturong fawba ayupong tare tagi nungtulpong ani fawba maymut kani hari Manipur State Power Committee Limited ke General Manager Transmission NG Birzit ke Cherol amana substation sing asida alternative power supply pinana bagi test toba amasung 132 by 33 substation Uremam gi semjin sazinba namaram oiduna may mutat kadabani masina miyam da khudong chadaba mayuk nagadaba adugidamak nungaitaba phongdoli culture gi lamda honariba organization singna jahi gi oina art and culture department ki makhada grant pinana ba thakiba adu ngasi fawba pijiba asigi nunggi oiba wanthok karino haina all Manipur art and culture students union na hanglakli culture gi lamda thabak toriba organization sing ase ningthina thabak toribra haibadusu department ki miyoi singna chattuna yengsin haningi amaromda Manipur State Kala Academy gi executive council na amade general council na handak award khanba matamda achan mirai naidana thabak taunana ba amakshu na apil tawrakli pawi marathana temba break amata break matungda taram ukchari Manipur Sarkar ki Education Department na lamdam asida quality education purak na bani haiduna puthorakliba continuous comprehensive evaluation CCE asi ningthina yengsil haudrabade lamdam asigi education system asi mangtharak na bagi maram ama oigani haina DM College of Teachers Education ge Assistant Professor Dr. Dennis na ngasi hotel class sikta CCE gi matang da pangthopa khanana na bagi thoromda haikre desamna sindana pangthokiba khanana na ba aduda DM College of Teachers Education ge hana principal oramba Dr. S. Gyaneshwar na moderator oina sarugya ke tharunga mari lenana desam gi president angambana CCE asi education department na yengshinba watpadagi education system asi maning halakna bagi maram ama oide haike
हौजिक लाइव सिस्टम सिटी स्कूल जिंगदा मागी तौगदब पैखा फॉर्मेटिव असेसमेंट की एग्जाम समेटिव असेसमेंट की एग्जाम से तौदना मार्क्स थाजलक्पा अमदी लिटरेरी आइटम सिंग अदगी स्पोर्ट्स सुगुम्बा को करिकुलर एक्टिविटी सिंगी सुंतौ तौदना स्कूल खरना अखोई मार्क्स से असुक फंगे हन थागलक्पा मसिन मरम वरकान अखोई हौजिक क्वालिटी एजुकेशन की अनौ मायोन अमा लाई सीसी ना अखोई काहेलब्रा Dr. Dennis na CCE asi mari lenaba singna yengsinba watpana quality education puropagi mahuta mahiroi kyada makoi gi tungi punsida tambang amdaba fibam ama lehelakpa yai haike ekoi gi affiliation se colonial thinking samagi remnant samoina British ke mandate ta yumpham oba 33 na pass mark oba 100 na full mark oba bai khagi time na 3 hours oba hai bu phatre hai haina madu recovery du tongna ba chathagi ba CCE ne haraga su mental public affiliations of the mind jidi colonial remnants ta yumpham oba ni na aroi bu gi product ma isi phangna ba ta honari mark se phangna bu honara ko matam da ikoi na trial and error ma am yumpham oba kan oja da wano ba oja na nungsi bi ba school na chambi ba school na pangthok ba school na pisan ba hai bu yumpham ji orak targeti madu gi filter mechanism sigi magi reliability test on ba school natraga board natraga council natraga akhang mai am ko kan da ma CCE da phang ai ba marks ga council natraga board ki final da phang ba marks ga ani gi reliability test ma ka tor kan da magi standard error si putoga si go phang da si khai do gani si go phang da si tin gani hai ba si kai do bo ki tau da na maram oduna akoi na full school like su ta da school na kun pire so na kan na board ki parikha na tra ma thoi phange amana kun gi marung kun phange amana hundrai marung tra ma thoi phange ma bu marung tra ma thoi kali accountability na du di kun du akoi ni entry tor kan da kun du gi accountability skai hata kolapati meya dalaiba Imphal Turel Torban gi mafam kharada Turel Torban kairak pagyai haina chingnaba mafam singda wangkai kendra da mirep oikiba O Henry na lebak gari kun tharaktuna Torban semjin kre Torban asi kairak pa tarbadi mafam kaya da ising thumjin kiba yabana tungkoina chanagadaba mawng da returning wall chanbinaba United Minuthong hata kolapati Development Council gi secretary Arafat na phungdorli Amarom da Patsoi Kendra gi manung da ising na thumjin khraba tera lokrapam lekai tagyal khongbal meyai lekai amadi langjing pungjau mokhongi praja singda minister AK Mirabai gi thausil makha da Patsoi block congress committee thaupuba singna cheng quinton tara hena yenthokre minister masa dari da lekhibana committee na cheng genbagi thabak pakhapani phungdokhi Honorable MLA oriba lamdam sigi Manipur sarkar gi na mantri oriba AK Mirabai gi bising makha da Patsoi block congress committee na praja singsi da khaitang choba singsi da cheng khaji jamgen da ki thawdan na magi knowledge yaujaraga block na chenjen jagani na miyam famda khoi thamjari Thangmaiban Kendra ge MLA case Joy Kisana Andro Kendra ge MLA Thangnausam Syam Kumar bu disqualified tawbinaba assembly gi speaker da wakat kre Joy Kisan gi cherol adu ngasi nungthil pisin khibani panbei MLA Syam Kumar nasu Joy Kisan yauna MLA mari disqualified tawbinaba wakat khibagi hearing gi matam lepkhrabani Ising isang na solaba takyal khongbal amasung masigi akoibada leiba miyam khudong chadaba kaya mayoknare hauzik fawbada mari leinaba department ki maikaidagi bateng ama fawba fangdana leiri tungda thorakadaba khudong chadaba singdagi ngakthoknaba mari leinaba department na mateng pangbinaba takyal jila parishad member awung shangbom manibala amasung takyal gram panchayat ki pradhan kangjam somolata na phungdorokli ijaw asigi mari leinaba IFC department ta mateng pangbinaba haizabada bora khara lei masi hana loba yagani hairakhiba asi angakpa fawi khangaudana thorokpa ichaudagi kananaba mangjawnana jackson thorang lokhatpinaba leitaba haibasi laibak thibari hiramasida mari leinaba singna miyeng changbiyu ichaw asina hauzik imung kaya changbaya daduna safagadaba mafamda saidang famlauduna leiba yauri fibam masida mateng pibaga loinana leina tina kaya dagi ngakthoknaba medical camp na chingba pangthopiyu hairi ingininaw sing lamdam sigi yum kai kai am da so holiba makoi sing sida wa tari ma khuding mak sida su miyeng chingjinangi makoi da piba ya ba thawdang kaya ma cheng chak mading ching ya khuding mak sing ma jo khoi na tohoningi mai hau langpok amadi atai khudong thiba thorakpa matamda miyamna pau piraknaba Manipur Fire Service ki telephone number 101 asi fangbang ngamdrabadi mobile number 9862972497 natraga 8415925200 da pau pirau hairi Manipur da inner line permit system chana lo haina moirangdagi Bisnupur fawbagi manungda auto service toriba auto singna ngasi rally ama chakre auto association kayagi auto jamri hendana moirang bazar dagi Bisnupur bazar fawba rally adu chatke Manipur da inner line permit system chana hangadabani haiba play card kaya su seasonake
अमरोमदा मणिपुर दा इनर लाइन परमिट सिस्टम चना हंगदबनी हाइना चरांगपाता मियामगी ओइबा मिफम अमसु पांथोकी तेरा अमदी सेंजम चिरांग दसु लमदम अदुमगी मियामना इनर लाइन परमिट सिस्टम चना हंगदबनी हाइना वाकन मिफम चथकी साइगी सनारोई नुपी मचा मंगादा इज्जत सोप थवंग कया चथखिबगी मतंगदा माओवाइस्ट कम्युनिस्ट पार्टी मणिपुरना निमित 13 मतम पीदुना कोर्स ओक्रम चावबगी थवंगबु नमसिननबो होनबा ऑफिशियल अनि अमसुंग कोर्स अहुमबो सस्पेंड तौनबा खंगंख्रबसु साइगी डायरेक्टर अमदी मरी लेनब सिंगना थबक ओइना ओंथोक्त्रबनिना मकोय मंगाबु कंखतुना सनारोई सिंगबु नमथनबो होनबदा डायरेक्टर सु यावरे हाइना लुब असिना लौरे हाइदि लुब असिगी सेक्रेटरी पब्लिसिटी एंड प्रोपेगेंडा नोंले मेतेगी चेरोल अमना ऑफिशियल अनि अमदी कोर्स अहुमना थौदो अदुगी मतंगदा हाइरोई तौरोइदबा वाफम कया फोंदोक्तुना नमसिनबा होनकी अमदी सनारोई सिंगी चिनमेन किबादु तिन योथदुना मसागी मराल याजदुना अमदी विक्टिम ओइरबी महिरोई मंगा अमदी लेरिबा सनारोई सिंगबु फजना लोइनगे हाइबगी अनोबो वाखल खनबगी बहुता संगलेबे सादुना मियामगी अपामगी मायोता सोशल बॉयकॉट थुवाइबगी दमक लुब असिना मखाताना तुमिना लेरोई हिरमसिगी मतंगदा सीएसओ खरना लुब असिदा वाचर वानोम चथरलिबा अदु लुब असिगिदी चनरोई लुब असि अनोबो मिरोलगे अचुंबा पथाप नाइबा लुब अमनी हाबसी खंबियु मखाताना लाक्लगदि लुब असिना अदुगुंबा सीएसओ सिंग अदुगी ममिंग मथा म्यामदा लाउथोकनी हाइरि मोटरसाइकिल थौरिबा सिंगना थेंगनबा याबा खुदोंग थीबा सिंग अमदी अमगा करमना मतेंग पांगनादुना खुदोंग थीबा सिंगदगी ngaktokadagi haiba paujel puba motorcycle rally ama मंत्री पुखरीदा KTM मणिपुर ब्रांच न सिंदुना अनिरक शुबो ओइना ऑरेंज राइट पांगथोखरे मंत्री पुखरीदगी सेंड्रा फाउबा चलबा मतुंगदा अमुक हना मंत्री पुखरीदा हलखी KTM इम्फाल की मैनेजर मोटरसाइकिल ना मोटरसाइकिल असिबु थौरिबा मियोइसिना मसाना मसाबु चेक्सिनगदबा कया अदु निंगथिना खंगजिनबा तंगाई फदे हाइकी मणिपुर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इंग तरह चना हंगदबने हाइना UGC की अंडर सेक्रेटरी न फोंदोरपदगी थोरकलिबा यूनिवर्सिटी की चरांगनबा अमदी मैरी सिंह मही तंब फंगदना लेरिबा फिवम असिदा यूनिवर्सिटी की अमदी स्टेट सरकार के असोइबना थोनबनी हाइना जॉइंट स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन कमिटी ने थादरक चेरोल अमना खंगलले हारिबा एक असि इंग तरह की सेप्टेम्बर के तांग 19 मणिपुर यूनिवर्सिटी दा थारक्रबसु मतम चाना मणिपुर यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी ना मियामदा अमदी महिरी सिंदा खंगनखिदे हारि मणिपुर यूनिवर्सिटी की थोलिबा वाथोक असिगी मतंगदा स्टेट सरकार ना तुमिना लेसिनबा चुमलोय स्टेट सरकार अमदी मणिपुर यूनिवर्सिटी ना हौजिक लेरिबा चरांगबा फिबम असिगी मतंगदा वारेप लौरपा मतंदा कांगलोक फुदिंगी महिरी सिंगी इंटरेस्ट ओइगदबनी हारि इसिंग इचाउना मरम ओइदना उरिपोक वार्ड नंबर 6 की मफम कयादा अमोदकाय कया थंगलकलिबा सिंग सिंगदोपगा लोइनना इसिंग इचाउना थुमजिलबा युम सिंग ngasi काउंसिलर प्राणेश्वरी न चतुनि येंसिंख्रे तुरेल तोरबा कायरे हाइदुना ISTV की मियोय सिंगदा खंगनबदा लाक्लगा येंसिलंबा नतना थबक अमता पाइखत्रे लोकल MLA ना अवाबा तारबा प्रजा सिंगबु येंसिनबियो हाइना प्राणेश्वरी ना फुंदोखि हंदक मोरे द लायों खंगदबा अनाबा खरा संदोरकले डेंगी लेना ओइरंबा याय हाइना मियामना जिंगनखिबा अदु डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट सिंगना चतुना थिजिनबदा डेंगी लेना गी खुदम अमत्ता फंगद्रे हाइना फैमिली वेलफेयर के डायरेक्टर डॉक्टर ओ इबोम चाना ngasi mahak के ऑफिस चेंबर दा पांगथोपा पाउमी सिंग उनबदा फंगदोखरे चही खरा असिदा स्क्रब टाइफस केस खरा थेंगनबदगी लेना असिगी मतंगदा चेक्शन थरांग लोखपा हौरे हाइके मफम चलगा कोई टीम थारगा इंजनजरे ब्लड सैंपल ओपन निकु निथोय कलेक्ट तबदा कोई डेंगी है वो लेना सिदियम तोरम रिपोर्ट खाने कंफर्म रिपोर्ट अदुगा कोई मिजल्स सिनरकना मिजल्स की सो कोई सैंपल ट्रांस ब्लॉगा कोई थाखरी मिजल की देखना ई टेस्ट की रिपोर्ट से मतम खसंगर की रिजल्ट सिंगारी अदुम वनवा केना मफम दुदा चलगा अखोगी क्लिनिकली मधु यंग तंदा तसेंगना मिजल्स मानदबगी फिल्मदा कोना लेरी अदुबो रिपोर्ट सिलागा को खंगन पाउमिसंग उनबदुदा सरुया किबा स्टेट नोडल ऑफिसर इम्यूनाइजेशन डॉक्टर एम तोमचा खुमना हौजिक फाउबदा हेंगांदगी मियोय अमका जापानीज एन्सेफेलाइटिस ना नाबनतना केस अमता लैत्रे लेना असितगी ngauthoनबा इम्फाल ईस्ट इम्फाल वेस्ट थौबाल बिष्णुपुर अमदी चांदेल डिस्ट्रिक्ट के ओइना चही अमदगी 15 फाउबदा लेबा अंगांग लाख मरी हेनबदा हिदा कापथोखरे था मापन सुरबा अंगांग सिंगदसु इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम मनुंग चना अनिसुबा फेस की हिदाक्सिंग कापथोखली महाना मखा तारादुना डेंगी लेना की मतंगदा लालिबा कुंतरेतगी सेप्टेम्बर था फाउबा चुराचांपुरदा हेल्थ कैंप अमदी कैंपेन चथगनी हाइके डिपार्टमेंट की कंसर्न स्टाफ सिंह डिप्लॉय तौदुना मासिव कंटेनमेंट प्रोग्राम चथगीबना मरम ओइरगा
From all the suspected 42 cases, the blood samples test of Matanda, Amapapa, dengue positive in a convalescent. Aduga Siga Manaba, Atopa casing, Puna Mapuso, I put a detect of Fuaga, Matamzana lying to Unabidamata, I put Isadiva Taski Tam Kuntretaki Honga, Moriada, I put Kem, Amsu Campaign, Zatasakani Hibisi, Mapama Saga Puna. Donor Ministry NER gi makada NLCPR project ki manung chana Wangjing Hodam da Canton Lapak Manakta Sariba Mini Barrage Dam asigi Man Canal da food contra rom sangna namthaduna kairi dam asi sabada quality maintain tawdre haina lomi lu Wangjing amadi All Wangjing Development Organization gi myoisina phungdoroli eni seni taramathoi gi loiram daidagi hauna dam asi saba horakibani hairi All Wangjing Development Organization gi organizing secretary CS Suran Joina Masakha tagi khanduna contractor na dam asi saramba haibasi laibak thibani athuba matamda quality control tauna dam asi samjimbiu haike si akod le ba lo pari lising manga ising taw ka sibu kana phanan ge toriba lomi singi sakhaw ge toriba live ge toriba thabak asi ma gi senong khak yenga sugumba thabak asi pangthok piramle bora thada piramle ma gi hapam thok di pya wang mada plate hajin dadana adagi jor hapam dadana tawriba si thengkhang ani rakta mamang na su kai gre hojik amuk fit kunsa henba akoi men kenel asigi side animaki del asin namthaduna jikai chief engineer honorable chief minister concern akoi MI department pai bi ba loina na parliamentary secretary honorable MLA Kwangtin Thai asi khuding mangna athuba matamda khoi gi hojik leiba dam asigi structure dam asigi oiriba akoi gi men dam amasung side wing loina na leiba men kenel sing asigi phimam asi athuba matamda film visit tobiraga praja singi ul khangna thabak subang ngmada ba dum loba agency du sinabi Lomilu Wangjing gi secretary Sundarna dam asiga chap manana saminaba atopa dam sing mapung fana sabalu singkre Wangjing gi dam de hauji fawba sabalu sindabadagi fibam asi oirakibani thabak suriba contractor amadi subcontractor bu pendaba phungdokhi itu urkul sidam ahmak se samanana lakminaba dam oiba moi dam ani du loisan graba akoi nga siba sidam je loisan bidaba quality maintain du tong sabidaba maru oina main kenen ningaire collector na torakpa subcontractor na koi myam da habiram da public myam da habiram da sing thajan bagini kenen je kai je ka haiba akoi myam nungai da kenen je sing thana ba natragadi kari dongno bano ba si myam na yam nungai da ba ma akoi lomi jing da phauja ba hai Manipur da kiyom gi kumai ani thongna pangtholiba asi amatang oina punna pangtholabadi hena masak thokan hana deputy chief minister ga khagamna phungdokre Manipur Pineapple Festival na sinduna sendra da pangthokiba tare lakshuba state level Manipur Pineapple Festival hodopgi thoramda wafamasi mana phungdokhi bani taramasi da works minister Dr. K. Ratan Kumar agriculture minister Abdul Nasir Hill area committee gi chairman Chaltolian Amon MLA RK Imo, MLA Jamhelung Panmai, MLA Mangibabu, Amasung P. Wangawai Face Saruyaki, Chief Guest na Tharunga Mari Lena na Souvenir Amasuri Listauki, Stol Humbudrana Saruyaki ba Kihom Hena Puthopagi Changdam Nabada, Bunglon Kundagi, Kipling na Ahanba, Sonel Kuldagi, Let Kulena Anisuba Amasung Joljang Kuldagi, Kyangkin na Ahum Subataki, Deputy Chief Minister ga khangam na season khetna na panbadagi festival asi ani thongna pangtholiba asi karam tawna punsilaga amata oina pangthopa yabagi habadu yengsinbina ba apil tawki andro romda holiba ki ho makhal asi tongan ba mahau ama chen ba maramna maike asumda su thaningi Manipur gi pothok sing asi ki hom khatana tana ate pothok sing su tongan ba mahau chen bana miyam na yamna pamnei maramasina ekoi khatana season nabagi mahutta mapale bak sing da su thadongna ba hena pothok puthok pa mathau tai masigidama akang ai singa tanaba changi haiki ani thokpa sarupudi state level ko oina punsan bhaya midra Sarengba singi apun balup salgi marisuba mapo kumon thorom talas compound leba lamyan basangne da pangthokre thorom asida hangang kendro gi MLA nongthombam biren salgi president L Munindro amasung A Deven Susaryaki tongan ba I basingna iba larik tara marisu thorom asida release tawki Sarengba yumnam dhakeshor saisakpa L Jayanta Saipanba RK Jiten amasung isay sareng iba rasmani nongthombada manama thumpiduna ikay kumnaba utki Ising Chawna Soolaba Tagil Gram Panchayat Ward Number Mari Amasung Tagil Khongbal Maling Lekaigi Miyamda Pradhan Jila Parishad Amadi Members Singna Cheng Hawai Sing Mating Pikre Ichawna Soolaba Myoy Singna Ahujik Fawba Madi Leneba Sarkar gi Department ki Myoy Ama Fawba Laktuna Yang Sindabasi Pende Local gi Mihil Singna Mateng Khara Pibibasi Apen Bapoi Haike Ward Number 4 da Laijaba Ama Waina Aidi Tengna Yamna na
जिला परिषद अमदी प्रधान बु अदे मेंबर खोगी वार्ड के मेंबर अदुना मखोई से बु ओइना ngam लेतना थागली मणिपुर की रोबोट नाउरेमना चही असिगी मिस इंडिया यूनिवर्स के ऑफिशियल मेकअप आर्टिस्ट अमसुंग स्टाइलिस्ट ओइगदौरी बेंगलोर दा पांगथोखिबा मिस यूनिवर्स की इंडिया की महुत सिनलिबा मिस डिवा स्क्रीनिंग दा रोबोट नाउरेमना बैक स्टेज तौदुना ममांग चही की मिस इंडिया यूनिवर्स ताखिबी मनासी मेघेना अहानबा मिस डिवा ताखे निंगसिंगवे मनासी मेघेना इम्फाल दा पांगथोखिबा फैशन एक्स्ट्रावेगेंजा दसु मणिपुर की नाट के ओबा फिजो सेतुना सरुक याखिबनी कुंभी केंद्र के एमएलए एस बीरना चेंग क्विंटन 15 पिरक्तुना वांगु सदंखोंग कांग्रेस महिला मंडल की इमा सिंगना मियामदा यंथोखरे यारिपो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर दा डॉक्टर कारक्तबदगी अनाबा सिंगना खोंजंग चंगसिंखरे ngase युपुंग अमगा मिनिट 30 दगी पुंग अनि फाउबा ओपीडी की ड्यूटी ताबा डॉक्टर कारक्तबदगी खोइसाउनरबा मियामना गेट थोक्तुना डॉक्टर लाकपा गेट आउट तौगनी हाइना गेट लेप्सन की ड्यूटी ताबा डॉक्टर अदुगी ममिंग रोहाना कौवी हाइरी एमओ इन चार्ज डीसी ऑफिस मिफम यावरीद इरांग पाव फंगबदगी खुदकता हेल्थ सेंटर लाखी केंद्र तरुकना कोनबा मियांगी लायंग संग असिदा डॉक्टर मसिंग हेंगटपिनबा हॉस्पिटल मैनेजमेंट सोसाइटी ना कन्ना तक्सिदिंगै चेरक्ता मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर एल चंद्रजोय के महूत थारक्तना तामईदा ट्रांसफर तौरे हाइना रिलीज ऑर्डर थोरकपा असि मियामना यानिंगदे माकी ट्रांसफर ऑर्डर असि खुदकता हंदोपियु लोइनना अवाद अपासिंग मेंशनबियु हाइरी लायन क्लब अमसुंग लायनस क्लब इम्फाल ईस्टना मणिपुर स्टेट ब्लाइंडनेस सोसाइटी का खुसमनदुना नोमगी ओबा मिड स्क्रीनिंग कैम्प अमा सेक्रेड हार्ट हायर सेकेंडरी स्कूल पोरपात पांगतोखरे कैम्प असिदा महिरोय चट्रुका उमुद्रा मंगा चेक तौबगी मनुंगदा महिरोय 19 मिड सोकलम थेंगनरे हाइरी सरकार थबक ओइना पांथोकनी हाइना थाजबा पीबा अमसुंग असम की गोलाकाता बंद चथबदगी मियामना थेंगनरिबा खुदोंग चादबा असि येंगलगा असुम की मतम कक्तबा इकोनॉमिक ब्लॉकेट लिमिट 10 कमथोले हाइना यूनियन असि प्रेसिडेंट एम्बोय सर्टोना फुंदोले स्टेट गवर्नमेंट की माइकेदगी पॉजिटिव ओइबा थबक लोखलक्त्रबदि ब्लॉकेट असि मखाताना चथगनी हाइरी हौजिक सानबगी पाव नसीगी सानबगी पाउदा तासगी कुंदगी चाइना के नंजिंग द चथरिबा नंजिंग यूथ ओलंपिक गेम्स की वुशु कंपटीशन दा मणिपुर की एन चाव देवी केजी 52 के सांसौ कांगलुता सेमीफाइनल चंख्रे मांगना तर्कस्तान के सानरोय अमगा सेमीफाइनल दा थेंगनरगनी कंपटीशन असिदा इंडिया की महूत सिंधुना एन सोमोकांता अमसुंग एल मोचासु सरुयारी लोइनना टीम कोच ना एल प्रदीप कुमार ने अहम सुबह स्टेट ओपन रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप सब जूनियर गर्ल्स सिंगल्स फाइनल इम्फाल वेस्ट की आई मोनालिसा थौबाल की एच सनोरिटा थेंगनरगनी डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस एसोसिएशन इम्फाल ईस्ट सिंधुना डीएम कॉलेज की इंडोर स्टेडियम टेबल टेनिस सानरोई नुपा मचा नुपी मचा 115 सरुक यादुना चथरिबा अहम सुबह स्टेट लेवल ओपन रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप की ngasi सानखिबा सब जूनियर गर्ल्स सिंगल्स के अहानबा सेमीफाइनल थौबाल की एच सनोरिटा इम्फाल ईस्ट की बिनीता थियाम्बो सेट मरी सिनोदा माइथिबा पीके अनिसुबा सेमीफाइनल की सानखिबदा इम्फाल वेस्ट की आई मोनालिसा चेल्सी राजकुमारी बु सेट मरी अमदा माइथिबा पीदुना फाइनल चंखिबने यूथ बॉय सिंगल्स इम्फाल वेस्ट की एल सुभाष इम्फाल ईस्ट की वाई बॉय इम्फाल वेस्ट की के रोहित अमदे डिस्ट्रिक्ट असगी के एस रतन कुमार माई पाक्तुना सेमीफाइनल चंख्रे कैडेट बॉय सिंगल्स की प्री क्वार्टर फाइनल मैच थौबाल की खेलेंद्रजीत येंखोम इम्फाल ईस्ट की आर के मोहित इम्फाल वेस्ट की एच रोदी इम्फाल ईस्ट की एच हैथोइबा थौबाल की एल मंजू इम्फाल ईस्ट की आर के नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट असगी ए बायरन अमदी इम्फाल वेस्ट की थॉमस माई पापगा लोइनना कैटेगरी असगी फाइनल दा थौबाल की खेलेंद्रजीत येंखोम अमदी इम्फाल वेस्ट की थॉमस का थेंगनरगनी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन सिंधुना खोमन लंपा के आर्टिफिशियल टपता टीम निपान सरुक यादुना चथरिबा महाराज कुमार घनेंद्रजीत मेमोरियल सुपर डिवीजन फुटबॉल लीग की ngasi सनखिबा अहानबा ग्राउंड दा आबा खेट्रिगाव अमदे के आईवाईसी खेट्री इरिल मपाल गोल अममम चनदुना ड्रॉ चक्रे आबागी गोल अदु पानबई रंबोना चनखे खेट्री इरिल मपाल की गोल अदुना एम रोमैना चनखिबनी टूर्नामेंट असिगी अनिसुब ग्राउंड की सनखिबदा वाईओसी खुराई अमदे 11 स्टार स्पोर्टिंग यूनियन अकांपात गोल अनेनी चनदुना ड्रॉ चक्रे हयंग फर्स्ट डिवीजन की मैच ओइना नेसु खुराई अमदे यूपीएसए पुखावगा सनगनी अनिसुब ग्राउंड दा डॉग यारिपोक अमदे निप्सो कैबीगा सनगनी
District Football Association Thawbana Sinduna Charangpat Playground da Team Mangana Saruyaduna Chathariba L Ibe Tombi Devi Super Division Football League ngasi sanakibada Hida Lilongna BYC Faudelbu Goal Mari Anida Maitiba Pikre. District Sports Association Bisnupurna Sinduna Bisnupur Mini Stadium da Chathariba First Withdrawn Pisak Memorial First Division Football League ngasi sanakibada CYC Chinikol Amadi YWO Bisnupur Goal Amamam Chanaduna Draw Chakre Mapan Suba L Balananda Memorial Second Division Give Football League ngasi sanakiba ahanba ground da Seva Naransenana Ideal Club Sunu Sifaibu Goal Sinoda Maitiba PK Anisuba ground ke sanakibada MFA Moirang Amadi IVSA Nacho Goal Amata Chanabangam Dana Draw Chakre Marisuba Di Majavi Gawi Memorial Super Division Football League ngasi sanakibada Lasal Lemapopom na Sai SAG Ulobu Goal Sinoda Maitiba Pikre Manipur Kang Association ki miyeng makada ya school kang kuna sinduna ya school gi Gopal de Madopta Tim Tara Marina Saruyaduna Chathariba yang kay mapansuba Sir Churachan Singh KCSICB E League knockout kang tournament ki ngasi sanakibada Gopal de Kang Khut ya school na Hope o Bagaibu Panjol Kumathoy Tara mangada Maithiba Pikre hayeng KKCO amadi Singzamaiga sanagani DM College ke Indo Stadium da Chathariba Suba State Open Ranking Table Tennis Championship hayeng Luisilagani Luisinbagi Tharomda Thongju Kendra ge MLA Biswajit Manipur Table Tennis Association ke President Dr. JS Loken amade District Table Tennis Association Imphal East ke President M Gojendra na Tharomapu Singh oigani All Manipur Football Association ge Special General Body Meeting tha asigi tang kontramathoi ge ayu pung taramathoi tabada All Manipur Sports Association ge meeting hall da pangtholagani live member amadi district representative singna saruk yanaba amfa ge General Secretary L Ranjit Roy na thadrok pacherol amana khangalakli Manipur University Inter-College Men and Women Volleyball Tournament Thambal Mari College Oinamda Mathang Thagi September tang ahum dagi taruk fauba pangtolgani hairi saruk yaning musingna tha sigi tang kumapan faubi manungda entry form thajilaknaba khangalakli JP Women College na sinduna mathang thagi September tang tara dagi anishuba Manipur University Inter-College Women's Basketball Tournament pangtolgani hairi saruk yaning ba college singna tha sigi kuntaruk faubi manungda JP Women's College ki Students Union ge office ta entry form thajilaknaba khangalakli District Sports Association Kaksing na sinduna association asigi playground da team Nipa na saruk yaduna chatharakhiba Tarawamdoi suba KSH Lehau Devi Memorial Super Division League Football Tournament ngasi loisinkrei loisinbagi tharamda Minister Abdul Nasir Kakching Kendra ge MLA Y Surchandra amade Kakching Municipal Council ge Vice Chairperson Y Nando Susaruk yaki tournament asigi ngasi aroiba numit ki ngasi sanakhibada United Brothers Sporting Association Mantakna Sena Athlete Organization Kakching bu goal amasinoda maithiba PK Mantaki mai papagi goal adu anisuba half ke humpumathoi suba minita alower na chankibani July thagi pung taramathoi tabda sekmai gi Magic Parking dagi sakhangdaba singna fakiba Magic Driver License Sunindro Jai Kuntragamathoi apokpa acho khongampat awang lekai police na asoi ngam yauduna kanbangam kre mark sakhangdaba nupi ahumna thabak amachasi haina puraba matungda imung manungi miyoida lupa lakh ahum piyo haiduna demand tawraki ngasi Thobal District ke Additional SP Operation Dr. Iwom Chamadi Imphal West Police Commando ge kangbu amana sugnu ge Tengam Thai Village da thibo humagi thabak chathabada License Sunindro amadi mahaki gari Magic MN01X5176 adu fangbang ngkibani ngasi ge ba ingasagi pau pizari ICA lamfe patagi fangba pau metung ina ngasi ge khwaidagi sabadi asi degree Celsius kumapan dasmik taruni khwaidagi ingbana degree Celsius kumathoi dasmik mapani nungsita yawbai singmanigi chang ayukta chada marfudra mangani nungtilana chada umfu mapani nongjugi chang na millimeter mapan dasmik anini Leslapuda maroba pau mukhana pizari Samuro mayada mafam anida nambul turel kaibadagi lofam amadi nga farm kaya ising na thungsinkre department na thaba amata paikhatabadagi praja sing penadre State Security Force singi thabak thawongda miyamna ka hena thajanaraktaba asina mahang masasu State Security Force singu thajaba wasilakle haina Deputy Chief Minister ga khangamna phungdokre amadi China da chathariba Nanjing Youth Olympic Games Wushu competition da Manipur gi and Chawba Devi na semi final changkre Masih ISTV na pijaba pau mata susinjari ngek da video suwa muka hana krumjari